Whalawhalahi atu, hane e tau whala tala tutupu ke lāt me awhiawhi nei. Ko tau se ai e taha whakawhiawhia ke whaulwai whalata whakaroanga TV, ne ko amana ki ai ke whaki mai e New Zealand, mai whai ononuanga ke whailang matayanga lakilunga, ke lāta mai whahinga hua whakapuloa. Tōlongi tu tangata ne ko whetoku ai ke he tau whewalanga paskala tahuli, ne ko whakatoktoka ai he whahinga hua whanonga vaiava. Whakamana atua i he Mdakau Girls Brigade he niwe e aho ke lātu Mdakau nei he larulangi, mai taha whakaroanga laka hui ne whakahoku ai ke whaitapu nei. Ko niwe e taha he tau atumuatu he Pasifika ne ko mowai e tau whakaroanga TV, ne ko whaki mai e New Zealand. Ko e tau tahe a whihewa seu valung mahiwa, ne kamata whakangahua e whahinga hua whakapuloa e tau whakaroanga ke TV niwe. Mai whakatumau ni ke lali ke whakahologi mui mitaki he tau whakataka ngahua. Ko e tau kua mole atu nei whakailoa he takitaki he mutuku New Zealand, e tau amanakianga ke whai tau sianga mai tau whahinga hua whakapuloa he atu Pasifika, moi kua whakamōri tuai he tau nei. Ne whakahoko e taha whakaroanga ke he ofise whahinga hua whakapuloa, moi whalata hukui mai he whakatufonu niwe, pia fōki mō lautolu mai he tau hukui ha New Zealand, ne kua manaki whakangahua e ta whakaroanga koe Pasifika TV. Tala haua e komisina tokolunga New Zealand ko Ross Ardern, ko whiawhia ia hako mai ke moa mai te whakaroanga me New Zealand ke whakakese e te whiawa spote, te walatala tutupu, mai whalu whakaroanga whoki mai motu. Kai whakatutala mo ia e takitaki matakau puringa hua he whahinga o whapuloa, ke iloa koe whewhe e tau ononuanga ke tau lamatai, mo e tau hekikianga. Lohi mahaki e tau mahua nuko kisia, e tau hekianga, ke moa, e tau mena ke mitaki si whakau e whuki au ni. Hako langona whuki e tau amamana kianga ia, hanu sila ke whakatolomaki ki mua e tau langamatai, ke Pasifika, si putu ia e whuki aniwe, ke tau whakaholoanga, mitaki ia. Si lahi whakau e whuki hakoa, mai ke langamatai whuki te tangata ne ngā hua, ke whakatolomaki ki mua halautua tau loto matau, ke tau puhala ke whakalai, moe whakanganga mitakia ki tau puhala fōu ia na tuku moe. Haia i tau puhala ne maeke ke tau si, haia i tau puhala ne nakai maeke. Ha koe utani moe whalanaki, i tau puhala ia ne manako ke tau si, ke he mangaho, moe tau tangata ke whakangahua, moe tau puhala whuki me ke tātu e tau manako, si ai whakamori tau tangata ke talahau e tau manatu, a tau whai mena ka tupu, whakalangalanga ki moe e tau tangata o, ka lata lai ke, whakamai te mangaho ke whai manatu, pia kisi-kisianga, ha koe mena, koe whakaholoanga whakapuloa, whalanaki ka ha, ke he tau whakaholoanga ne whakakisi, mō lauturu ne kisi-kisi. Si hahaia i tau puhala ke whakahanga mitaki, e tau whahine ua, ke tatai. Koe tau whakaholoanga TV nei, ko mai ke puhala mai Pasifika TV, koe taha kau taha ne ko whakatuai i lalo hipo he Mdakau Pacific Cooperation Foundation. Pese ni ko whuaki noi te whakaholoanga nei, kai inga si e te whahi whakapuloa mai halutulu a tau whakatokanga. Mitaki rau manatua New Zealand ne whakakise mai ke whuaki mai noa i tau whakaholoanga. Ke kisi-kisi mai whakalaulahi atu ki mua i tau puhala i loa mena i tau tangata. Tau puhala whakapuloa atu whuki whalutala ke i loa mo nāma i tau mana tutupu. Kai manako whuki e whahinga hua ke moa taha tupe ke whakangahua aki e tau puhala ia. Mo e tutungi aki a lauturu ne whakangahua. Si haia i e tau whakaholoanga, ka onono e whahingahua ke tutungi, mai moa mai taha tupe, si haia i tau whakaholoanga, ka onono noa ka moe, tunga moe tāla i ne whakise mai New Zealand. Koe puhala ni ia ke moa whuke whahingahua taha tupe ke whakaholo ke tau ngahua e whahingahua. Hākua te lahauanga whakamori, moe ama manakianga whakamori tō pai mitaki atu ki mua e tau whakaholoanga e whahi whakapuloa. Kia lautūru ne ngahua i loto, te whai hikianga fōu, moe te ama manakianga mitaki, moe fōu, si whai ama manakianga whuki ke pihia whuki e
kisi mai he tau tangata he tau whakaholoanga. Ngā hua whakalata pihia, tau mena kua fia ki ai, mo e ama manaki ki whaimita ki au tui tau mga hone hanga watu ki mua. Ko talahau fōki he takitaki he matakau ni ko fuaki mai te whakaroanga nei, ko e taha onoanga lau tōru, ko e mai ki whewhi, ke moa fōki tau whakaroanga TV, ni ko tālanga i ki hau te Pasifika, ke whakakisa i fōki ke Pasifika TV. Ko e manakianga to mai ke he whahinga hua whakapuloa, ke whakahangahanga mita ke tau whakaroanga mai ki tikisianga he tau tangata, a hai e fōki whala tau amanakianga, mo e tau hikianga ni ko amanakia he tau mahina kukui mua, ke whakalulahi e te Puhalanga Hua TV. Mola e toko uhongo fulu alo tūle te tangata ne ko whanonga mai pawaki ke lātai, mo e tau whewa langa pasikala tahuri ke whahi tapu nei, ko e whewa whakamua ne whakahoko ai ke he okioki ke lāta mai tūtau he patuiki whewhine ne whakahoko ai he hango fua, ka mata mai he loto male, he maanga ko mtalau. Ko au atu ai alo tūru he tau halavau, ne kua whakatoka i ke langi ai mai whakousi ai ke he whahitonga he motu i tala mai tonga. Hahai ai ke he tau nei e taha wheua ne kua lalafi ke whakahoho i tau tangati niwe ke toko ke he tau wheua penei. Kua wheua ia tau sea i whakamutakau. Mo e kua koutu ai e mtakau he Tunnels Gym. Ke lata mai tau wheua he Rally of the Rock he fufuta i tau whiwhine kua koutu ai Sophie Hart mai New Zealand. Mo e tau mamatua whiwhine koutu ai a Caroline Rhodes. Ke lata mo e fufuta he tau fuatatahane koutu a Henry Kircher. Mo e tu uai a Jinam Hopotoa, tu tōru ai a Alex Hopotoa. Ke lata mo e tau mamatua tahane koutu ai a Stephen Gallagher. Koe aholotu ni whakahoko e wheua Round the Rock. Kua uatu ai mai langa viko takai he motu ke he tau palatu, koutu ai a Sophie Hart, he te whiwhine, tu tōru ai a Alana tuku niu. Ke lata mai te mum te whine, koutu ai a Donna Shaw mai New Zealand. Koe fufuta he tau whatatahane mai tau mamatua tahane ne koutu ai a Jinam Hopotoa, tu uai a Alex Hopotoa, mo e koutu ai a Stephen Gallagher ke he tau mamatua tahane. Pehe mai alo tōru ne kua whakatokatoke tau whewa nei mai he whahi te whenonga vēwa, ma whale tau whekau ke lata mai aho, pia ni me tau langa paskala tahuri, a mana ki ni ke mahomo atu ki mua, mo e tokolonga atu pōke atu tangata, ka kauwhataha mai whetoko ke he langa paskala nei ke he tau kahau. Kua whakamanatu ai te Mtakau Girls Brigade he lalolangi, tahase au uafu matūru e tau tali mai he whakatū Mtakau nei he tau whānau whiwhine, mo e kua kauwhataha pōke niwe, mo e taha whewa laka hui ke he whiawhi niawhi. Koe matua ko Peki Stawasi, taha e tukitakitaki kua lava hānanga hua, mo e lamatai ki te whānau whiwhine ki loto Mtakau Girls Brigade he niwe. Koe mahina ha uni he tau takitaha, koe tau se te whakaroanga nei, ke whaha tapu liungi, he lalolangi haka manako, ke marikisi ha ke tuanga mo e tau mumui he tau whānau whiwhine. Pesi ni kua longa te whakaroanga ne kua whamahani, ke tau se me whakatokatoka, ke sia fuki kua tūtoko lalo e tau numela whānau, ne kua matutaki ati ke Mtakau nei. Ko e taha whakaholoanga nei ne kisi e motoru, ne lole lahi tau mumui he tau whānau whata. Tunga ni e ono ka hae tamu whiwhine kua hoko to ia ke he mangaho ke mau ai e tau ngahua, mau e tau kotawhanga, si lole e manako ke hau ke he Mtakau Girls Brigade kai whakatu mau, e tau whakaholoanga haka manaha hai ai, whai whakaholoanga paua ke lata mo e tau whanau whata he Mtakau Girls Brigade. Wai waha whoki kua hoko ki ai mo e tau hiki-hikianga, kua kumi puhala lo tōru ki lota he kamisi, ke whakahoho he tau whanau whiwhine ke kisia e mahuinga. Ke Mtakau nei, ke lata me halo tōru a tau mui tupuhake. Ko e tau puhala whakahoho ke whiawhia lau tōru ke mai, ko e malakisi hake mau tōru ki lunga e tau whakaholoanga, whakakehe e tau puhala, ke tau sia ke tau whakaholoanga. Mui tua whoki au nonoanga ke he waha, mo e whalanaki whoki ke he tau mena kua whiawhia e tau whanau ki ai. Silali whakalahi ke tuku whaurua whakaholoanga, ke whiawhia lau tōru, whakakehe, mai he tau whakaholoanga e ne tau se mau tōru he mga honei. Tokolonga whoki alo tōru tau tutaki, ni kua hai ai whalatau, mena ni kua whakalawalawi whoki ke te mumui, mo e nā ki mai ke kauwhataha ke he laulahi tau whakaroanga. Si koe taha mana ki anga lahi ke he tau kahau,
ni kua whakatutala ki ei, ke whai tau sianga whoki ke lata mai motu hatu tūru. Koe tau nei, koe tahi se ua frumatūru tau he whiawhia mai whakamanatu e Girls Brigade he lalolangi. Ka koe tau ka hau, kua tua e whitunga furu tau he Girls Brigade he Niuean 9th he kamata. Mai he tau taha hiwa whanga frumafitu, ke hoko mai ke ua awhi mai hongo frumafitu, koe amamanaki ke whakawhiawhia e Girls Brigade a Niuean e tū whitunga furu tau ia he tau ka hau, he mahina nei ni fuki a yuni. Kua whitai tau whakaholoanga, he komisinga hua, he whakatoka, mo e amamanaki lahi atu a mautu ke mga hoia ki lata mai tau whakaholoanga, whakawhiawhia ia. Tō whakakatoa e te whakaroanga he Girls Brigade ke he awhleini. Whakausimene hata tūla tau walatala tu tupa ke lata mai a whiwhinei, o ni ke watu ke he au whakatātai he maanga ko hakupu, nia kua amanaki ke he au whaiumu. Nanofa, mnini po, tō lidiu ke Flebea.